Kalau meninggal kau yang kalau yatim anu yatim mi tuah wah tat dak kaya wah pakal lom pegah menan igop watai hoi mak nama igop watai hoi yah naya iji watai hoi yah hanaya huroraya igop ijak ngaya anu mutuahnya hanaya maka hirau yang hana pengen jak beut nu tanggung ledro nu yang kaya-kaya ni jok peng nu belaw kitab nu yum doa gerau nu kepu mangat mutume syafaat Rasulullah tengah roki aman yang kulhela molud beuna perhatian ke anu yatim perumun nabi sayang tak ke anu yatim nabi ne pegah ana wa kafilul yatim fil jannah kahadihi long anu urang pelara anu yatim lam surga tingah ne pejat le Allah taala lagi yang lagi dalam surga. Maka anu yatim jaga santun anu yatim wate pegat kauri molod anu yatim ile bibu ban menga hoi anu yatim ile bibu ulai dang anu yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin sungguh rela urang yang dustakan agama alladzi yad'ul yatim urang yang hantem perumun anu yatim na sidro sahabat yang mengadu ba nabi gepegah ate ge kreuh hai tem lemah hate getayang le nabi ba urang yan atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak na perle idraw ke bitem lemah hati dan kateme segala hajat tercapai segala keperluan dijawab le orangnya naam perle ya Rasulullah irhamil yatim bersayang ke anak yatim wamsah ra'sah gusu oleh anak yatim wa at'imhu bi makanan ke anak yatim yalinu qalbuka wa tudriku hajataka akan item lemah hati akan tak dapat segala keperluan maka yang kaya-kaya lah ngampung perumun anu yatim idrawan yang golong-golong yatim yang golong-golong meninggal kau yang golong-golong yatim anu yatim mi tuah wah tat dak kaya wah pakal lom pegah menan igop watai hoi mak nama igop watai hoi yah naya iji watai hoi yah hanaya huroraya igop ijak ngaya anu mutuahnya hanaya maka hirau yang hana pengen jak beut nu tanggung ledro nu yang kaya-kaya ni jok peng nu belaw kitab nu yum doa gerau nu kepu mangat mutume syafaat Rasulullah tengah roki aman yang lon nu pegah putra Nabi Muhammad jet ke rahmat ke anu yatim